Bi armanca parastin û zêdekirina masiyan di nava bendavan de, desteya çandinî û aborî ya Rêveberiya Xweseriya Kantona Cizîrê, biryara qedexekirina nêçîra masiyan li bendavên Mizgeft û Maşoqê da. Li Kantona Cizîrê 10 bendavên sereke hene. Lê 9 bendav ji bo nêçîra masiyan tên karanîn. Desteya çandinî û aborî li dû bendavan nêçîra masiyan qedexe kir. Derbarî biryara qedexekirina nêçîra masiyan li bendava Mizgeft û Maşoqê, nêçîrvanên ji bajarê Tirbespiyê nêrînên xwe anîn ziman. Seydê ji me re bisemhênin heker rojek bê heker du roj bin heker 24 saet bin. Yani biryarek hata standin rastî qederê belkî 1500 seyad di mentiqê de heye. Ev kesê seyad jî yani hîwayeteke cema. Tên hîwayeta xwe dikin ne meselê ticaretê ne meselê tên 2 saet 3 saet cana 4 saet cana şevekê dimînin. Tên evê de dirûnin yani ew seyda ewlo dibêje nakin yani ne ticarete. كسياب برياردن خستي بتشكي يعني به الاسبوعي دا روجك بيدروج بيج مر بسمحينا Li aliyekî din jî hevserokê dewlemendiya Sawalan Mihemed Şêxmûs ji Rojava TV'ye re got ev biryar ji bo zêdekirina dewlemendiya masiyan li Kantona Cizîrê hat girtin. Van حد هسه دست قدخه كرنا او جي ما ماسي انيني او ماسياناج بوغو ام زيده بكن تقولي يعني انا كاو سيادي مشما هف باسي حيسد لباوان حفصد يجي سفاج بو هذه حفصد لباوان ما ماسي انيني جبوغو ام سروه سمكي كانتونا جزيره زيده بكن صيادين مد بيجي غيني فيسا دي تني ده سدي مهنه أنا أسكت أفحد صدقنا قد خكرنا راس خبره وانه جمها السياح يا ما نهايتها ما بينجا بدايتها شاشة قد خي أو يجبو تكاسري بس أنا كما أني يجبو أمسر وسمكية زيادة بكند منطقي ده يعني بريا دمها سيمها ما ماسي أني خصن صدي معشوقي ده دمحكي ده باور بكنا شيء يجي نهشتن شما ما قد خنا كربو أم في جولو بكوني أجي نفسها ويبه بأف ماسي أنا مصروفها وجو مكري ويجيش بلا سبب Li gorî desteya aborî û çandiniyê ya Rêveberiya Xweseriya Kantona Cizîrê, piştî masî di bendavên Mizgeft û Maşoqê de mezin bibin, wê li bendavên din werin belavkirin.